Tetoni shingi atongoria mandini rungu rwa Tharaka Nithi Interfaith Network ni maruthite maromba magushokeria Ngai nkatho nontu wa thiri indino ya kugarura thirikari. Maromba mama mare maruthiritwe kibaroni kia Disichuka batongoretwe ni Silas Micheni ni makureta bamwe ya Kristo kumantere mwanya cia county ino nkuruki athenjeri mama ni maurite thirikari etetherie ntere mwanya ici na yura ni kenda kubonokia uturu wa antu. Samuel Gaishima agatumenyithie. Maromba maramaretete amwe aitegeri bakancha cia Gikristo amwe na aitegeri ba dini ya Giislamu gucokeria Murungu nkatho nontu bwa thiri yakagita ya kithurano ikuruku. Bariuga Kenya yegitwe iri na thiri kagita na nyuma ya kithurano nontu bwa maromba marabaigagwa bakirutha ntere mwanya mbere ya kithurano giku. Ithurano dia thira nontu nitwonire thayu mwingi muno thiini wa ndino yetu ya Kenya. Guku gwetu Tharaka Nithi kwari na thayu mwingi muno nitwonire tontu ni untu twerutirite kuromba twi gikundi giki kia wa mama turungamiritwe ni gikundi kiu kinene kia Interfaith nitwiguire tugikena muno tukija tweta utegera mantu yaja karikite kuma nyuma ya kithurano nitwonete kweri Murungu na igitwe maromba yetu na nikitumite twija kairi kwira Murungu ni bwega ni tontu okona ndiguru yetu ya Kenya twina atongeria bara barungamirite itengo byothe. Bariuga kaingi ntigache ithurano ciukagwa na ciacha bagitomagira mbeu mbithi indi barabanyerekaga muno na corona twana na ikyo gitumi kiri maromba mamu bagitwe bari na ikundi bibibia corona mbeu mbithi nontu wa mama ni baringikaga muno magitani mangi taria kwagena mizozano wa mama ni bainyagirwe muno kethagira rimwe nibo bakurira nontu bena jiana na aria mujie nibo bethagirwo bakinyereka muno indiria kwagena na mbara ukethagira nibo baruthangirwo mauntu maingi muno matimega kogu ni turerutaniretie muno nikenda tukagucokeria nkatho nontu mauntu ta maugu mataumbire gutukinyira ira thina yuma Kenya kana nthi yonthe antu bara bareta thinera ni youths yani ndaka tubere ibwega nontu bokwithirwa inyabo baraombere ku maintain peace before during na after election turare misemanyo before election na ndaka tukaria cio twibera umuhimu bwa amani ikiathoniwa iki kia maromba ara akia mababa bauritie thirikari ichwire irio biotethio akariba kaunti ya Tharaka Nithi barabanyerikite muno nontu bwa mpanga ya yura thai Kenya kuri na thina nene sana mpara na thina iriku mpara kwa antu bainyelikite sana batikuona kia kuruma kou kethro kwibia kura thirikari umba kuona ni kintu emergency ebatio supply waraka sana antu bakona kia kuruma kwa antu bakurara bwo kwa antu bokuimpara na hata wanyama wanakufa twaraithiriria guku gwetu Tharaka Nithi no gwikareta ka antu bamwe be sawa lakini kwi bangi bainyerikitwe muno nontu kwibo batikuona gia kuruma kana gia kunywa muno tukiamba na national government nontu ni responsibility ya kuona antu aba batongeretie bakumenyererwa make sure guti muntu no umwe urakua ndene ya ndiguru yetu na ndene ya county yetu ni tontu wa mpara na tukauga inya NGOs na well wishers na inya dini cionthe igeria kumeka all effort kuona bakugeria kushoa irio bia bingenenkerwa antu bara bakurara oho Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.